Ma'am Krumzeri adong urus impact news ki manu huna da waheng bum lal pal na ma'am butaram noksari ngasi manu huna da khana gure topic asi maming asi authority being stopped by non authority haina maming asi thon mani high river topic asi lokho chumi maram di khoi gi Chandel district manung sana leiwa ke Molnom village da Manipur government ki lenga ki ayaba leitana habitare government ki athingba leina khoi Manipur river mathak da unauthorized umong da illegal umong da thong ama mafam dugi mioi sing habitare thong sarakpa highway thong si sarak matamda government ki makhedi su tongan ba koi district authority sing police ki yauna civil ki authority myam na ngang si hariba ke Molnom village system na sariba thong si thingna wi damakta ngang satluba adubu hariba mafam si yobung nang dana koi gi sinamkhul mapa yoksilakpada koi gi nupi myam amana habitare u na singwa phaijandana lambi thachinbadagi mafam adu yobung ngamdana hari music adu halakhibe paulakhiba adu ngasi maksu koi gi Manipur lenga ki makhedagi Kogi Marilena police personnel sing Marilena district administration musing young ngasi sumu hariba illegal wena thari kogi sariba thongsi thingnaba sanction bi paulai adubum hoji phawda mafam si yoduna hariba thongsi saba thingle habagi chapchap official oba pawbokti phangbale triaduna government na thingbale leina sigumba musing na toningba tongba thabak kya torpa singba pendaba thongsi Marilena government asi mapu pandraba adungaba toning yaba state asi film de leraba habadagi matung ina ngasi topic si lokho sabni ngasi topic si da khana nang dang ngasi ki impact news ki studio dang sin leba expert panel sing si ya ma saktak sagi ai yet ek thangba le video si oza on ba ki so retired IAS hana gi Manipur langa ki chief secretary omram ni oza bu hamang taram noksari oza no bi so ga hek thangna ba da mai da le video si khoi oza Dr. Yumna Premananda khoi associate professor and head of law department Manipur University ni oza bu taram noksari Ikon komoda quite last time the review se khoi kokomi coordinator oibiba oza thokson somrender ni oza busu taran osari oza ya mo question se ni oza na bu so direct lak sa yoza masi thoiba thodok se khana rule of law leitaba lebak sida ain chana daba hari maru na hari ba thong sari ba mafam ke Molnom village sida Manipur lenga ki Bharat lenga ki ain se indaba adum bagi thogong ni tawrisi amasi yam laibak thibani thoiba thodong sibo ba amasi yam nai khoina laina su lokthokpa yaroi smai tawna kana guma kanglup kharana tampak to oi bi ching do oi bi tawning gu da sum tawrakpa makha mathak leitaba hekta kari haini ain haibisima sanadaba masi lakpa se khoi NRK lakna ba adagi chaos lakna ba lebak sasphon gi leiriba law kari haini law enforcement authority gi wa tabi rakta ba yamna lebak thiba we are kari haini maruena chaos NRK adhomda ikoi si Manipur si lakpagi khudamni haibada masi kasu laloi aduna sariba thongsi kari dobugi saribno masi saragana masigi afaba phataba plus minus adugi point gudi leramgani adubo chawraba Manipur river hariba ko Molnom ka laiba lamjida di enkhambada turengi Manipur river si ngasagi sero ga buswai dadi Imphal river adi khuga ga river siga umsil laba matung dadi amna pak chawba aduga masi sakhraga Burma da Sindhun river da taba aduga mayam chawrba span si am leigadaba aduguma mafamni aduna sugumba pak chawrba kanosida ekoina pami hedana hekta bridge ama sasin baje masigi aspect se maroina technical aspect su koi khana dabe ade bridge ama sarba haibesi masigi khang hi engineer singna majugi structural design tawraga masi shape oidi haibesi mayam se certify tawguna Tormatunda Magi Hokum Toko Foundation reinforcement of Matoroga Sagadovani Aduna Tan Hector Jamna Equena Bilamati Le Kraga Nunglang Kraga Hajilaga Yorka Hajilaka Hector Breeze Haraga Haying Tunkona Tambangamdi Karigumba Breeze Lady Edna Gari Mayam Madum Matagas Tungasalo or the Breeze Kairak Padagi Kinta Badagi mi mayam accident thokna siba yabagi adum be risk amsu leiribni madugi risk to ekoina government gi akhang haina yaroi hana haibasida sani na sariba mi sing sisu yam satina ain kaiba thaba amani second point da ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ
security environment da akai bala kadra la wedra maro na mafam du dei khangje de ko adu bu khoi gi hari ba se sugunu da gi hojiki DC gi order si to so ja khoi kaigumba bridge sarga di security environment akai ba lak pi hai wafam su palli oh mad adu ne security environment su ju hojik lei ba fium si da yam lo ba ani som na kan da bridge si cross to raga ngasai gi nakal ani mak te gi la aga attack tong rak pa ta raga di ai na buffer zone adagi natraga khaidok nadana thanadana thammiba irang si tawrak ma leiba matam si da mi hanadana ba tawri ba si gi purpose si mu defeat tawra ga doini aduna both side ai na masi cookie side khaktana la aga maitai gi side ta attack tawni hairu busu yade it can happen from both sides aduna ai gi leiba shanti raksa gi thabak sida haiba bi si saba sina akai ba thorktana hojik semblance of peace lai bise bridge na maram moidana nakal ani makta attack tawnarakna mi kaya sirak pa yawa kudong thiba kaya lakwa ge adumba security gi risk su yam chaw lai ribni ada ahum subada masida Manipur sarkar na deputy commissioner na khangde amana khangde masi yarwe na haire yarwe hari bise kaido bogi masi ai haiba order si indribna hariba masi inda bisi maksu ngasai gi government gi order indaba masigi damakta su moi mathakta legal action lobu yaba lairangani adagi hen maroina ngasi khabar si oriba lewak thibadi SDO additional SP adu ada mayam se satpa matam se da khoi Manipur gi hone bi cookie gi nupi mayam thoroktra lambi da nung sei kari hai ni block ta uwa thamna thingba satpa yaro hena thingba ngasai gi government gi employee mana magi mathau to genal da to ko matam da sumaina thingbu se Indian Penal Code ta ngasi obstruction of the government employees in discharge of his duty haida adogi penalty adum laifam thokuni aduna angle khuding makta gi yengbada mase la la ba pham amani ada mathang da ikoina amuk lai di kan waida da masigi sa ba se thingba ngam da da sigi dai ta si kana lawdoino chandian gi DC na natrag SDO no makoina dai da lawni hairo ga di mado yamna akhuba meng oragani maruina Manipur gi sarkar Manipur gi chief minister Manipur gi chief secretary asina balai singba laiba mayam singsina masi enforce tawdana masi namdana masi yaroi hadi yaroi there is nothing in between is very black and white neba ko seng na masi seng na yaroi hadi yaroi yani haraga yara yani adu bezi masi enforce tawbu sigi mathau se Manipur sarkar gi mathau ni especially honorable chief minister gi ada sida laiba issue se Manipur sarkar se hojik se koi mayam da TV gi discussion da khangde amada khangde masi sarkar se yamna weak oiba mapangan yaudda ba kari hai ni koi gi sa meitei ron da harga na kari tiger or su maya yaudda ba tiger gum hai ba yamna helpless oiba kai da to ngam da sarkar dong na leire ada masi gi khudong cha sini sai gi hariba group sina cookie group sina khudong cha se lawri se ada adu masi gi karigma Manipur sarkar na central government di moina haya kani law and order is your problem akoi na koi wong to adu kan assist tawni adu robe de Manipur sarkar na central security force requisition taroga akoi na sibu tawri ba thabak sida na koi mating panggadabani in the aid of civil administration haiba da moi pangoi habe yaroi hariba adun Assam rifle na khangde army na khangde masida independent oina work tawri bese makoi ge command and control se my Ministry of Defense ki makha da leba Manipur sarkar ki kano sing high basi su tabi da ba asi mase tabi dri se kamai tauna tahan ga da ge kaman tauna kamai tauna ai ki command da ai na pani ba thabak to achieve taw da ai ki Manipur security forces state ki lesin matik cha ba masina inadequate oraga di makoi bu pio haidana ai requisition taw ga da mani requisition taw ga makoi laktra ga di even government of India da Ministry of Defense da atraga Ministry of Home Affairs da makoi ki controlling oriba concern ministry da khang ga da bani thong sari si thong si paksa sa ba ya di nium le ko thong je khoi na ga saning ga ai pe sam pai de ga na ga thong ta sa ya sa ba ya ba jan ti my private property de di yai adu ga sigi public property oriba si da mana thong ga saning na ga sa ba ga si ma si di ai khaw Manipur dong orim dong male si atopa pham na thokte si record ni Manipur record yam leida si su a kind of record ni khoi tawri se thong saba se ni sum lo da thi basida Minister of Road Transport and the Highway gi April
18 2017 guideline lei ko thong ko sani ga na chongjal sa ya santi pesa pai de kai na adu gi guideline du indian thong sa ya pote adai Indian Road Congress na 2015 da phamba du da su moi standard for specification and the code of practice for road bridge na amasu moina amasu pi guideline pi ko adagi di bridge rule haidana railway ki tongan le railway leitabni sai ministry railway ma khada leitre na koina khan ba yare sina road ki law ne ko adu mayam du nga akanda saga do ni road lambi bu semge hayosu adagi di ngasai gi bridge bu sage haraga su sima ngak to sa ya ade adu mathak in addition to that state government su rule leram go do ni ko guideline leram go do ni adu ngang sak patare adagi adu matung da mu अखोई दी सी चिंगी लमगा चिंगल तमगा ताइनबा लमने सिदी अस्तान जादे से फॉरेस्ट की लम ओरमगने साइसे आना अखोइना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ओरमगा अमोइना बेरा लेरे अदु एगदी काइम खुद थेंग यादे थोंग दि लायदना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ओइ उ मनाबो थपा यादे नियमदा मी बुकता कचत पद वना दागा हेंजलु यापोते हिमाचल दागा तविस उ मनाम तत्पे पुलिस फारे खोजोमना अदु लेतब अन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओरमगदी अखोइगी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अमु लानी अदुगी मतुंगिना अखोइगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एनम लेरे 1980 गी मदु मखादागा कैन परमिशन गा मिनिस्ट्री ऑफ कोई फॉरेस्ट and the climate change ki makha da ki ko ministry of forest environment climate change ta gi ayaba ga lodona taromadi loi lom do ma den khamada adana adu gi potuma forest conservancy ek ki makha da moi ayaba lo lodobra si mayam chingnari lom do man de ade hojik te mu ya maru si any jaga amada development activity bu oiro construction bu oiro either bridge or anything oiro madu to matam da environment impact assessment and EIA kawi ya maroi bani ko khoi si Manipur ka khoi ma se environment impact assessment kawi masi gi khoi regulation 1986 ki lai hauji 2023 ki regulation tawsen draft taw loisale draft to khoi su comment ga pije aduna hoji 1986 ki ngasai gi environment impact assessment gi regulation chatna ga doine ba khoina masi environment protection act 1986 ki makha da lakpa rule ni aduna adugi environment impact assessment amar lodana environment ka yam so inu kholi nu yeng dana ta ai tawning ne pokto to ga bote sina ngasai environment gi law ne adagi ngasai gi thong sa ba khotba lambi sem gi regulation mayam duma thukai ra adui matung da khoina khan ga do si ngasai gi DC na order si yaw si 21st March 2024 da pire DC na pire order si bridge si preventing law and order situation na kairak pa yai aduna directed Assam Rifle bo da moina direction pire piri si bo ba sidani am luri se an Assam Rifle si komai to bono si hai ba kai de di masi lu de yaw ne hai je Assam Rifle si pani leibe na te masi Ministry of khoi gi home affairs makha da leibani command bu di khoi gi minister kanona khoi gi Indian Army ko Ministry of Defense na command to ba adu leibani na Assam Rifle ki structure je hu yengum chage mada lei si khoi gi 30 Assam Rifle lei hai dana ko 37 du lei hare an Assam Rifle si gi Assam Rifle ek am lei any BSF was ek amlen ngone ba Assam Rifle Act 2006 je masi ko mutna pam changi apuka parga su magi preamble si yaw Assam Rifle duties ahum ne amana kain hakanda security border ngak pa si moi gi ani subana counter insurgency operation si tawba si ani ahum subam yawri si akhoine kaukthok pi ba act in the aid of civil authority for maintenance of law and order yawri law and order maintenance tawba the civil authority da mating panggadabani hai ba clear ni Assam Rifle rules ahum ni amana border ngakpa amana counter insurgency operation chathaba ade amana in the aid of civil authority oina law and order da mating pangba ni yawri madu ki section mayam su yawri ma ek sida da Assam Rifle na chen ba yaro sida akhoi kaim khangde ga and DC na haibda khoi lawroi kan chen ba yade Assam Rifle matak action lobo yai kainu law is very clear ni si kaim adagi di sima khoi yam puna khangbi do law is very clear ni ado India akhoi Manipur da lai ba Assam Rifle oiro army bu oiro BSF or ladies sing the same body in the aid of civil power ne moi independently act to yadi civil power no moi pirap instruction do adu satha ga do ne akoi sidana madu icha satha da ba maja koi na su soiben akoi side to soibe le akoi na army gum ba san pal jam ki na lawre moi di decision chawe moi SP ni chawe nium da di civil power si moi act to no ba lak pa ne bida independently act to yadi adu na DC gum ba adagi di akoi SP gum su man moi instruction pi ga do akoi ona tai na ba asan pa na chawe ta to re koi sidana in the aid of civil power na tab in the aid of Assam Rifle lekhala ba police ka DC ga se madu di ulta pulta ni masi yam kidingai ni aina haiban ti masi Supreme Court na Naga People Movement for Human Rights Against Union India na 19 kano ki masi case 19 kano ki 90 ke case ni 5 judges of Supreme Court held to very clear ni apspa gi matang ni
aspada khoi seran turan tawi haru buda e kai matin se army nung lady city in the civil power ni civil power de etau no bani ka su kai den tawru bane ba adu potu da I think it's very clear ni masi law violation ni anu madom da sathaba amana ngasai gi road block to busi manipur da toya thwe masi di am nongning ma po ni ko adu da journalist ka su punga ma mu detain taro thambai problem lei bane yes ngasi ngarang program ji khoi gi coverage sat khiba journalist punga ma hen detain to adu soi haijarake adu ga hujiki kaino na hangbiri sidana akhoi na thengna base irai laina masi section ahum di panbi ba chume moida hujiki nupi singse nupi sing do nungsidam na te we respect on any woman ko respect tawi taru ma sung lo thugai badi sum de dana ko thong saba government authority yaudung tha sajale adagi madu makhata na saganu haire aduda moi khoina video ma public te viral oibedu thengnari si this is a cookie lane haibam lawre no pakra na ko cookie lane ni adu police da haine police ki uniform da lak pasin ahan bani kaina ko si police kam sangje da jaga ni ka hairi ba to balam gi type ta madu wai do makta no phaba yar bani adu kai mek lobu de adagi di cookie lane india hai moina haibada manipur haide manipur gi lamna ti sidi kai lawi ni moina yam nong ngai ne ba adu di pora adu di kai no bu chinga bani masudi waging war do panya ra bani seng 121 IPC section pan ba yar madu pan bi de phare manipur di yam phaba leba ni ko yarin ke pan bi da ba kai tok da je pui thabak ne adu gi potu ma yam nungai ta ba anu pi women folk sing that podo ai women folk si moina khulai na sina bor musu ai ko moi la holu phan tan to teru sing duna khulai na sina musu ai ko adu chokoi ching ngai oi aduna atop manungi wani mapan da khoin uri sidi ngasai gi lai police yamini mo gi team do sidi khabar da jing bada di hi lai si kaino SDPO ka kari sakpi karong na lead tawre adagi di accompanied by additional SP Sandal yaure adi sakpi karong gi PS ki OC yaure sugunu gi OC PS ki OC yaure wai khong PS ki OC yaure BSF yaure asanpur yaure to team nim lai se JCB ga su yawe moina haibada adu team du phagi dauna without any force hinadana yam lemna ga hale ba ina khamba yam nuni ngai ni dana people gi kanol mandate laiba people gi police sing duna akhoi gi government gi pirak authority du moi ngak trabani without any no mai am tak breng phaya ka tawbe ni hom dani mamang gi ozana pan bi gi da si matang ji da asar phal chen bi aro ai matang yaw gi se asar phal mathak da kari action lo ka pya ma ai hajarake hujiki do mi sidu mathak na log do si obstructing public servant in discharging of public function oja sa habi do 186 kawi IPC gi public servant ne mo police la ising se moi da obstruction ne 186 pan ba yare IPC gi adagi 188 haidana disobedience to the order duly promulgated by public servant DC na piba odharam leidana adu indabagi moi sing si 188 pan ba yare adagi 189 su pan ba yai 189 kai no bu threat of injury to public servant noi adu da kuine leraga di nungai ro kaisu lawe no pam ko noi shokani kano hingna chaloi gai ji lauri ko adu ni si threat to public servant threat to ne ana si 186 ne 188 ne 189 hariba IPC ke section hum se public servant obstruction piba public servant na duty to gibudu mana ta order du sathadaba ade public servant na threat piba ana si section hum sidi panba ya du panba thodo thengna de ko aina khanma da sima akoina khangba chumi mo du khangba chumi sumai lo lei noi thoi ji violation lo ni moi khangi noi lo do ko chana de chana da bane do action gra tawum chumi ala sample chen ba ya ro na haije duna sample ga khoi kemta enmity kem lei banati tawdo bu lum lei re sample ji kari lo ma kha da lei no hakanda khoi sample act 2006 haije adu da yauri ba masi ada moina manipur gi makha da leite na khalaga su india makha da lei haibam lei ni na lodi india na siamani lodi chanahum thoi ni khalu mana adu dani asam rifle ni chen be yaroi di very ngasai DC na mai gi order si da asam rifle su nang chathau ani yauri bi da asam rifle su ngasai gi blase san gan obstruction taw han yauri ba direction da yauri ba adu gi direction du chatta bani asam rifle na chatraga di kaido bu chatri no haidana asam rifle ek to 2006 asam rifle ek to palaga court martial bu taw yar ni moi da adu da tari ba asam rifle to koi taw koi asam rifle kai ja koi ki ba mu phaw yo koi in that army base they are under the law mo mai base act laine ba ko ade asam ade Indian army ek om laine ba ek tu makha ek pu thuga ade moisu they are also punishable ni as per the rule of the law adu du sathadra ga di ai na ji mi je akhoi paga ya ba dung sum khan ba si law ma le se khong khange do khong bom sangi this is law si nangon da ai pala ni hai ba pan bam changi adu pala kan da mathang tholak da po ne adu natraga di ai na ji manipur je rule law laitaba taung tauba adu orga di la sa kai la ni enaki oi di kadore government leroi law chatlaroi adagi di farak tara ne ko adu thok tana bane khoi gi humble appeal ni madu lobiu hai ni khoi hai kukina
thong sa bim maram ji koi gi sam ha ba da hai ta ga koi gen sa gi illegal immigration pusilang na ba gi narco terror ma pusilang na ba gi ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯁꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯏꯕꯗꯣ ꯁꯝꯖꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯊꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯙꯔꯥ 130 ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯆꯠꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯇꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤ ꯁꯤꯒ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯊꯤꯡꯕ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤꯁꯨ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯊꯣꯡꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅꯁꯨ ꯎꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯊꯣꯡꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯡ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯟ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤ 23ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯌꯥꯗꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ आर्टिकल 355 चन्नदेना लेग्रे चन्नबै मोंगनि लेजिनदि ममदि कोगी स्टेट की पावर दु लोन ऑर्डर लथोखिबा हाइतारेने लथोखगा हाइरबो साइगी एडवाइजर सिना असोंगो फाउनरगा तौरिब्रा कमाय तौबनो लोन ऑर्डर से माइ मखुद लेदोनि असेंबैदि मोन सिनारमना अदुबु मागी पोसि डायरेक्टली सोनरगी सामगा मुको सोनरगी इंस्ट्रक्शन तौरगा तौरपुरा हाइबा अमा लेबा सिनि यामना लूरीसी मरम दिंगा नांग जो मैम चंके लूरा है कि कोई एसडीओ यावना अदगी एडिशन एसपी यावना लोई चंके लूरा संग लगतरे मियोय खरना मधु बाय फोर्स तो चंगदौनेबा मोइना पामबो तौगदौनेबा नियोंग स्टेट की लेंगा की लेना तागदी नत्रगदा स्टेट तो इंडिया की लेंगा की मणिपुर चनरी हाय स्टेट की तो थोसेबा इंडिया लेंगा से मणिपुर चने हायगादी मधु पोत चनब चनबम थोक्त्रो कइनो इंडिया ना कोई मणिपुर से पीदीजे मसी प्रोक्सी वारम तौरे है बसी कोई सि लाव ngam de koi yang ki wi mom le koi people sing sida lenga ko sing yang ki akoi che so bo law dong dong proxy war si sing sing ai bi am mek sing ngam de masi che masi koi law bom chang am ne siti tu mi le to bo chum de bo adu anda chari ba thong ji am chaw value ni natra hai di paisa ki value ju wang ai habni da kana na putho sai do ku ki sing koi paisa pai ba drug la lo ma am de le ba du moi na putho sai ra नत्रगा कगम सोर्स हम लैबजाला कोई खंगदे खंगबुदी अदे इसिंग सिंग निंगाय ओइबा मखोगी मपांग कन्न लैबा खोगी कुकी की खोगी सुद लैबा मयाम जी नोंगै वातन न लैबा नोंगै मरु वातन लैबा खुलाय वातन लैबजी कदाय दे लैबिनो कमाय तंगनो मेसी पीपल से खंग खंगना केम हाय ngam na दong तोबुसे ओइ खंगना कोई मियाम जे खंगनि खंगेबा हाइदोबुदि किनारेबा सिचे मसी कीदबम चांगी लेगा कि जो हाइदोबम चांगी मसी तौरगदि कोई किरे कोई की लमदम जी मांग खिदोरिनिना कोई मसी फोंदोकपम चांगी लावपम चांगे बुसिति कनादा इंडिया की मथकता इंडिया ना कोई जिबु मागी सिटी जे लमोनो उरिब्रा उदिब्रा हाबसी कोइसलमो रक्तरो जिबु कोइ मागी स्टेट लमोनो लौबिरिब्रा नत्रगा मागी जियो पॉलिटिक्स दो कोइ जे मागी बाली की हमिंग हिंदोरिब्रा मिशन मियाम मियामा मागी सिटी जे लमा नमैना माइ मोंग कापा हाले आर्मी सिक्ति आर्मी से मणिपुर थारे कइनो लो नो जो गाव तो थारे नत्रो जा आसाम राइफल जी लो नो गांग नबल से थामिनद्राबा माइ मांगिदा कोइ नोमै कापनद्र मसेन द्रगा मोइना नोमै कापु येंगा लैबा अखोइदा कइनो पिरक्ते ऑर्डर पिरक्ते अदु तोते सि अदुदि ऑर्डर पिरक्ते इंडियाना मोइचुन मोइदु दुम काफलु को सुकाइदे इंडियाना पिरो ऑर्डर राबा